Ka la masomepedi tshela Oktoboro 2014 palapa la meiwa le balatedi ba kgole ya maoto ba ile ba inamiša difatlhego morago ga polao ye setlogo ya Senzo mengwaga e tshela morago ga moo ba swarwa pagononelwa ba batlhano ba boile gape kgorotsheko le kgono yo mongwe wa bona o makaditše kgoro umthi yakho ungitshena ukuthi mangivuma icala lokubulala deswaya balekile ke mmelaelwa wa bobedi Bongani Ntanzi o fetotše moemedi ummeli lo legal aid ngizomthatha ba ile ba gopotšwa ka melato yeo ba pharwago ka yona gape melato e akaretša tšhomišo ya sethunya le dikolo tšeo di sego molaong tshepedišo molatong wo e išwa kgorongkgolo ya tsheko. This case is now transferred to the High Court sitting in Palm Beach Court for the first appearance there on the 19th of July 2021 when the pre-trial conference will take place. Palapa la meiwa ba amogetše sephetho se. Sizizosijabule kakhulu ukubona ukuthi sekukhona la kuyakhona nakhona namhlanje basitshela ukuthi ke ilokhu icala seliya enkantolo enkulu ngoJuly eupša go dipotšišo tšeo di fetago dikarabo manje kuyasixa ukuthi emva kwezinyanga ezo5 still lo mastermind akaveli khona enye into ezovela andimivela wonke umuntu uzomangala. I had a briefing from the police and police management. They've indicated to me that they've collected even more evidence against the mastermind. So I'm very disappointed that the mastermind has not been arrested. Ka ntle ga kgorotsheko balatedi ba kgwele ya maoto ba nyaka go bona toka e phethega eupša ba bangwe ba fela pelo. Justice delayed, justice denied for how long? O tlamela nnete e tswe Government rona go etsalang ka Senzo. Tetelo ye nngwe gape dikgwedi ke tše seswai efela go dumelwa ge nnete e tlo tšwela phatlalatša go se go ye kae. Ke Mage ke tla Mohlabe wa ditaba tša SABC kgorontsheko ya Magiseterata wa Boksburg.